mu masaha y'urukerera muri Pakistan, ubwo ni ku mugoroba uburengerazuba bw'isi, hari ku itariki 2 z'ukwezi kwa gatanu mu 2011. Ni muri operasiyo yiswe Neptune Spear, ikipe y'abakomando kabuhariwe ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bahitanye Osama bin Laden, umuyobozi w'umutwe wa Al-Qaeda, nyuma yo kumusanga mu rugo rwe muri Pakistan mu gace kazwi nka Abbottabad. Operasiyo yo kwica Osama bin Laden ubwayo yatwaye iminota 40 gusa, ni gito cyane, ariko abateguriye operasiyo byabatwaye imyaka. Bin Laden yishwe mu minota 8 ya mbere, indi minota irenga gato 30 yabaye iyo kuva habereye ino operasiyo no gusiga ibimenyetso by'uko ari abanyamerika barangije operasiyo yabo. Ni umugabo Amerika yari maze igihe ihigisha uruhindu imushinja kuba inyuma y'ibitero by'iterabwoba byo ku itariki ya 11 Nzeri 2007 byagabwe ku miturirwa y'abanyamerika ya World Trade Center. Nubwo Amerika yamushinjaga ibi byose, hari n'abamuvugaga neza ko yabafashije agafasha imiryango yabo, dore yuko yari umuherwe cyane ufite amafaranga, kandi ngo mu busanzwe yakundaga cyane imiryango y'abayisilamu ku buryo yabahaga icyo afite cyose. Operasiyo yahawe izina ni Operasiyo Neptune Spear. Umurongo w'intangiriro w'abashingiwe na Syria kugira ngo bazahitane Osama bin Laden ni amakuru yatanzwe n'imfungwa yo muri gereza ya Guantanamo yitwa Mohammed Al-Qatar, umunyarabiya Saudite, wafashwe mu ruganda rwa Pohadora Toladora. Ni uruganda rwabaye mu 12 2001 mu ntara ya Nangarhar muri Afghanistan, hagati y'abatalibani n'ingabo za OTAN zirangajwe imbere n'abanyamerika. Hari mu rwego rwo gushaka gufata no kwica Osama bin Laden wari umaze kwigamba ibitero bye bya 11 Nzeri 2001. Mohammed Al-Qatar yabaye ingenzi cyane mu gutanga icyerekezo n'uburyo Osama bin Laden yagerwaho. Yari umwe kandi mu bagize uruhare mu biterabwoba byasekuye Amerika. Birumvikana yuko yari yarahuye n'umuyobozi w'iterabwoba byo kwa 11 Nzeri witwa Mohammed Al-Qatar. Yafatwaga, yahaswe ibibazo mu barangire neza aho Osama bin Laden yaba n'ibirindiro bye. Nyuma y'iminsi myinshi abazwa, yaje kugera ubwo yibuka izina rimwe ry'umugabo witwa Abu Ahmed al-Kuwaiti wari intumwa ya Osama bin Laden. Aya makuru rero yaje noneho gusa nk'ashimangirwa n'izindi mfungwa ebyiri, Khalid Sheikh Mohammed wari ku ruhande rw'ibitero by'iterabwoba na Hassan Khor wari umutasi wa Al-Qaeda waje gufatwa mu 2004. Abantu bose tumaze kuvuga n'amakuru batanze niyo byabaye umuyoboro kugera kuri Osama bin Laden bya nyabyo. Amerika iramuhitana mu maperereza y'igihe kirekire bari bamaze bakora. 2007 nibwo kandi inasi za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zavumbuye izina bantu bakoranaga bya hafi na Osama bin Laden. Uyu muntu yafashaga bin Laden kugeza ubutumwa aho ashaka kubugeza, naho akamuzana uko yohererezwa. Osama bin Laden yari yaranditse nk'usanga gukoresha telefone ko byari byoroshye cyane ko abanyamerika batamugeraho. Nyuma y'uko mu 1998 Leta Zunze Ubumwe za Amerika zimuteyeho misile yavugiraga kuri telefone zikoresheje icyogajuru, ziramugenzura neza zimukubita misile ariko iramuhusha. Nyuma y'imyaka 3, 2010, nibwo izi nasi z'abanyamerika zikoresheje ikoranabuhanga zabanje kubona aya makuru ahererekanywaga afite ahuriye cyane n'inyubako iri muri Pakistan, umujyi wa Abbottabad. Kuba iyi nyubako yari ifite ibikoresho by'ikoranabuhanga bifasha cyane mu gucunga umutekano, biri mu byatumye inasi z'abanyamerika zikeka yuko ahangaha ariho Osama bin Laden atuye. Kubera iki inyubako yari icungiye umutekano cyane kandi iriho ibikoresho by'ikoranabuhanga bigenzura buri kintu cyose, abanyamerika barabicetse. Mu kwezi kwa 8 2010, uwahoze ashinzwe iperereza muri Pakistan yegereye umuyobozi wa ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika Islamabad mu murwa mukuru wa Pakistan, maze amusaba yuko yakwerekana aho bin Laden aherereye agahabwa ingurane ya miliyoni 25. Yari yarashyiriweho n'ubundi Osama bin Laden ku muntu watanga amakuru cyangwa akamufata. Byari byatangajwe n'ubuyobozi bukuru bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu muyobozi muri Pakistan yamenyesheje ubutasi bw'abanyamerika yuko ahantu Osama bin Laden ari ubutasi bwa Pakistan bwonyine buhazi bwitwa ISI. Agaragaza yuko guhera mu 2006 ubutasi bwa Pakistan bwamushyize ahantu mu rugo hameze nk'aho afungiwe hafi y'ibiro by'ubutasi bwa Pakistan, hafi n'ibiro bya gisirikare. Amakuru yatanzwe igihe yasaga nk'aho ari ukuri, ariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika
zabanje kwanga kubyemera, zimukoresha ibizamini hakoreshejwe imashini ivumbura yuko umuntu abeshya yitwa polygraphe. Birangira atsinze ibizamini byose, maze iperereza ry'ibanze ritangira gukoreshwa ku kanya. Inyubako yakekwaga yuko ariho Osama bin Laden yari ahari, abanyamerika batangira kuyigenzura cyane bakoresheje ibyogajuru mu isegonda ku rindi. Uko byatangajwe n'umuyobozi mukuru w'ubutasi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika waganiriye na Semu Mondehays, umunyamakuru wo muri Amerika wakoraga inkuru zicukumbuye ku butasi, ngo muri iki gihe Amerika yatangiraga gushakisha Osama bin Laden ikoresheje icyogajuru. Bin Laden we yari ari mu rugo iwe arwaye. Cyakora ngo mu bijyanye n'amafaranga, Bin Laden yafashwaga cyane na Arabia Saudite, ariko ibijyanye n'umutekano bwo agafashwa cyane na Pakistan kugira ngo imitwe y'iterabwoba y'Abayisilamu ikomeze ikore nta guhungabana. Za courrier zavaga cyangwa zikoherezwa i Abu Dhabi aho Osama bin Laden yari atuye zo zarikoze. Abaroti muri ako gace bashakiye imyirondoro yabo, haza kugaragaramo bamwe mu bafite imyirondoro yuzuye n'abakoresha imyirondoro mihimbano, byatumye inyubako ya Osama bin Laden ikomeza gukekwa. CIA yakoresheje amafoto ya kamera yo muri Abu Dhabi ikoresha na raporo z'ubutasi kugira ngo hamenyekane neza umwirondoro w'abantu batuye muri ako gace aho izo kuriye zavaga cyangwa zajyaga. Mu kwezi kwa 9 2010, CIA ikurikira imyitwarire y'abaturage 10 bakeya yanzuye yuko imyitwarire y'abantu batuye muri aka gace isa naho ifite umuntu ishaka guhishira, kandi uwo muntu akaba akomeye cyane. Ni agace kari gatuyemo n'abasirikare bo muri mapeti yo hejuru muri Pakistan. Amerika yaje kwanzura yuko byanze bikunze umuntu utuye muri ako gace nubwo yaba nakomeye akingiwe cyane ikibaba n'abandi bantu bakomeye mu butegetsi ndetse na leta yose muri rusange, nta wundi yari Osama bin Laden. Mu gukomeza kugenzura kwa CIA, baje kugenzura neza bemeza ko gace gatuyemo na Osama bin Laden n'abantu bamurinda hamwe n'umugore we n'umwana we mutoya n'umuryango we. Yari inyubako y'amagorofa 3 yubatswe mu 2004, yari mu mpera y'umuhanda mutoya wa kaburimbo. Ikarita ya Google Earth igaragaza amafoto yafashwe n'ibyogajuru, igaragaza yuko iyi nyubako itari ihari mu 2001, ariko nanone ubwo yari ari mu 2005 ikavugwa yuko amafoto amwe n'amwe yafashwe mbere n'icyogajuru atabonaga iyo nyubako, ariko amafoto yafashwe nyuma kagaragaza iyi nyubako. Bagenzuye amafoto yose yafashwe n'icyogajuru uhereye mu birometero biri mu majyaruguru y'uburasirazuba bw'umujyi wa Abu Dhabi. Iyi nyubako ubundi iri ku kilometero 1 na metero 300 mu majyepfo ashyira uburengerazuba bw'ishuri rya gisirikare rya Pakistan. Ni inyubako nini cyane rikikijwe n'urukuta rwa beto rwuzuye insinga. Ni inyubako ifite amarembo 2 y'umutekano, naho igorofa ya 3 ikagira ubwirinzi bukomeye cyane n'urukuta rwa metero 2 n'igice kimwe z'uburebure. Ni uburebure bwari buhagije cyane kugira ngo Osama bin Laden yishe. Yari ufite ubusanzwe metero 1 na santimetero 93 z'uburebure. Kari akazi gakomeye cyane ku butasi bw'abanyamerika katwemo amafaranga menshi mu gihe operasiyo yo kumuhiga yari itangiye. Ibyagombaga kugenda neza ariko bigatwara igihe. Hitabajwe inzego zikomeye cyane muri Amerika zose zigizeho zihure n'igisirikare: International Security Agency, National Geospatial Intelligence Agency, Officer of the Director of National Intelligence na USD Defense of Department. Aba bose bahawe amabwiriza yo gufasha CIA kugira ngo ibashe kubona amakuru ahagije kuri Osama bin Laden n'urugo rwe. Ni misiyo yari ihuriweho n'abantu benshi, ihabwa izina rya Operation Neptune Spear. Intego kwari gufata Osama bin Laden mu maboko cyangwa se akicwa. Gusa kubanza kumufata byo ntibyari gushoboka kuko yari arinzwe, kubera ko yarakingiwe ikibaba n'abayobozi bakuru mu nzego z'igisirikare muri Pakistan. Abayobozi bakuru mu nzego za Amerika zishinzwe ubutasi n'igisirikare baganira na Social Defense. Umwe muri bo yavuze ko icyari kibajyanye kwari ukumwica cyangwa kumufata. Gusa ngo uyu mugabo wari biteguye ko yari kuba ari imbere y'ibikuta, nta gahunda yo kumanika amaboko yari ihari. Gahunda kwari ukurwana, abanyamerika barwana n'abantu barinda umutekano wa Osama bin Laden, kandi nabo bakikijwe n'inzego za gisirikare hari kubera urugamba. Ni mpamvu ku bakomando b'abanyamerika intego byarangiye ari ukumwica no kumufata mu maboko. Abakomando boherejwe muri ubu butumwa bari bahawe uburenganzira bwose bwo gukora igishoboka, yaba kumufata, bitashoboka akanicwa. Umuyobozi mu kurwanya iterabwoba muri White House John Brenner n'umuyobozi mukuru wa CIA Leo Paletta bavuze yuko bahaye umugisha ibikorwa byose kuri Osama bin Laden
yaba kumwica cyangwa kumuyobora bakamuzana mu maboko. Inyandiko yatangajwe mu kinyamakuru Political Science Quarterly mu 2016, ubushakashatsi butandukanye bwari bwakozwe kuri iyi ngingo yagaragaje yuko gufata Osama bin Laden ari muzima gufata ku byo byagiye muri auction bishobora gukorwa bakubahiriza amategeko mpuzamahanga yo gufata abantu, naho ubundi cyashobokaga gusa kwari ukumwica. Nyuma rero igihe kirekire bagenzura agace ka Osama bin Laden yari atuyemo mu ntangiriro z'ukwezi kwa kane kw'ibihumbi 2011, Perezida Barack Obama yatanze uruhushya rwa operasiyo, ariko avuga yuko igomba gukorwa n'ikipe ntoya cyane y'abakomando kabuhariwe bakinjira muri urwo rugo aho kugira ngo baruraseho ibisasu kirimbuzi, kuko byashoboraga gushyira ubuzima bw'abasivili benshi mu kaga, kandi bikaba byari no kugorana cyane kumenya niba Osama bin Laden yapfuye cyangwa niba yanihishe agatoroka. Itsinda ry'abakomando kabuhariwe b'intoranwa bari bari mu itsinda rya SEAL Team 6 rishinzwe kurwanya iterabwoba no koherezwa muri misiyo z'akataraboneka zikomeye kurusha izindi. Babarizwa muri Joint Special Operation Command, umutwe ushinzwe misiyo zikomeye cyane muri Amerika, nibo bahawe ubutumwa bwo guhitana Osama bin Laden. Bari kwije SEAL Team 6 inahabwa irindi zina nanone Naval Special Welfare Development Group DEVGRU Development Group, cyangwa se nanone icyitwa SEAL Team 6. Abangaba ni kabuhariwe, barazwi muri Amerika, bakora akazi gake ariko k'ingenzi. Bahawe imyitozo ikomeye cyane batazi ahantu bagiye koherezwa, n'iyo barebaga imyitozo bari gukoreshwa bumvaga yuko byanze bikunze bagiye guhangana n'umuntu ukomeye cyane ku rwego rw'iterabwoba. Bajya guhaguruka bahawe indege ebyiri za kajugujugu za Black Hawk zigenda zidahinda kandi zidasohora umwotsi kugera aho bagiye, kandi bakurikiraga cyane amashusho atangwa na radari. The New York Times itangaza yuko abakomando bose bagize uruhare muri iki gitero bari 79. Kongeraho n'imbwa y'intambara yo mu bwoko bwa Belgian Marinios yari yahawe akazina ka Cairo. Iyi mbwa yari yahawe misiyo yo kugaragaza umuntu wese wagerageza gucika no kuza kuburira abakomando ba SEALs bari bari mu kazi ubwo ingabo za Pakistan zari kuba zije kubatera. Ingabo za Pakistan, Abanyamerika bari bazikuye muri operasiyo kuva yatangira, banga yuko bashobora kuzivamo, bakaba bavuga ikiri kuba ko bashobora kwica Osama bin Laden. Icyo nguko Obama yahisemo gufata abasirikare ba Pakistan bakora muri operasiyo mu ifatwa rya bin Laden. Byakozwe nta munyapakistani n'umwe ubizi. Byari kuba ari akaga gakomeye cyane iyo baramuka bumvishe cyane urusaku rw'amasasu bakaza kureba ikibaye, dore yuko igisirikare cyari birahaga hafi iyo nyubako ya Osama bin Laden. Ikipe y'abakomando ba SEAL 6 bakoraga imyitozo mu nyubako iribatswe n'abakomando b'Abanyamerika, yubatswe neza nk'iyo Osama bin Laden yari iteye. Abanyamerika babanje kubaka iyi nyubako barayuzuza, bashyiramo ibikoresho byose byo mu nzu bimeze nk'ibya Osama bin Laden. Abakomando nibo bakora imyitozo. Nyuma y'igihe bitoza mu mpera z'ukwezi kwa kane 2011, iyi kipe ya SEAL Team 6 igizwe n'abakomando 25 bahagurutse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika berekeza ku birindiro by'ingabo z'Abanyamerika muri Afghanistan bizwi nka Bagram Airfield. Niho bagombaga guherwa andi mabwiriza abajyana muri Pakistan. Ku ya 29 z'ukwezi kwa kane nibwo Perezida Obama yatanze amabwiriza yo gutangira operasiyo. Tariki ya mbere y'ukwezi kwa gatanu 2011, ikipe y'abakomando yahagurutse noneho muri Afghanistan muri kajugujugu ebyiri zo mu bwoko bwa Sikorsky UH-60 Black Hawks. Izi ndege ntabwo zisanzwe berekeza Abbottabad mu nyubako ya Osama bin Laden. Bageze muri Pakistan mu gicuku cy'itariki ya 2 z'ukwezi kwa gatanu, ubwo izi ndege ziteguraga kugwa. Imwe yafashwe n'inkongi y'umuriro irashya, ariko ntihagira umusirikare n'umwe uyikomerekeramo. Ibi ngibi byatumye bahindura gahunda kuko bari babiteguye, kubera ko indege ya kabiri yagombaga kurokora ku gisenge cy'inzu igwa ku mbuga y'iyi nzu ya Osama bin Laden. Urugi rw'inzu, abasirikare batangiye kwinjira mu nzu. Ubwo bari bageze ku igorofa rya mbere bazamuka, abasirikare b'Abanyamerika bahuye n'umuhungu wa Osama bin Laden witwa Khalid. Agerageza kubarwanya, baramurasa ahita apfira aho ngaho. Bakomereje kuzamuka bagana mu cyumba cya Osama bin Laden ko cyari kiri ku igorofa rya gatatu. Robert James O'Reilly wari uyoboye operasiyo niwe warekuye isasu ryishe Osama bin Laden. Aganira n'ikinyamakuru The Independent yaragize ati, nahinduye ikiburyo ndeba mu cyumba cya Osama bin Laden
yarahagaze hafi y'umuryango mu mpera z'uburiri, muremure unanutse cyane kuruta uko nabitekerezaga. Yarasigaye afite ubwanwa bugufi n'umusatsi muremure. Imbere ye hari umugore amufashe ku rutugu. Mu gihe kitageze ku isegonda narabangutse cyane, nahise nshyira igipimo hejuru y'urutugu rw'iburyo rw'umugore we, ndasakabiye mu mutwe wa Osama bin Laden agwa hasi. O'Neal avuga yuko akimara kurasa Osama bin Laden yabaye nk'utaye ubwenge, kugeza mugenzi we aje aramubwira ati wishe Osama bin Laden. Muri iki gihe nta wundi wari wakamenya amakuru uretse Perezida Obama nabo bari kumwe muri White House, bareberaga muri White House uko operasiyo irimo iragenda kuri screen. Kuri uyu munsi Obama yahise amenyesha abatuye isi ibijyanye n'aya makuru y'urupfu rwa Osama bin Laden ati mwiriwe, iri joro nshobora kubwira abanyamerika ndetse n'isi yose muri rusange ko twakoze operasiyo yahitanye Osama bin Laden, umuyobozi wa Al-Qaeda, akaba n'ikihebe cyatwaye ubuzima bw'ibihumbi by'abantu, abagabo n'abagore n'abana b'inzirakarengane. Ibyari bibaye hafi imyaka 10 bwo kwezi kwa 9 kwari kwiza cyane kwahindukaga umwijima n'ibitero by'urubwiyahuzi bibi cyane mu mateka y'abanyamerika. Iyi operasiyo yari yagenewe iminota 40 gusa. Mu minota 38 aba bakomando akazi bari bagasoje. Osama bin Laden wari umaze gupfa. Ikipe ya SEAL y'abakomando yahise ikusanya inyandiko zose zari ziri aho ngaho, ibikoresho by'ikoranabuhanga byose byari biri aho ngaho birimo na mudasobwa, kugira ngo bijye kwifashishwa mu butasi. Muri icyo gihe kandi indege z'ubutabazi zahise zihagera, maze ya ndege yari yahiye ariko itakongotse cyane. Abakomando b'Abanyamerika barahitwikira bo ubwabo kugira ngo bayisenye burundu, ikoranabuhanga ryayo ritaziganwa n'undi muntu. Nyuma y'iminota 45 operasiyo itangiye, abakomando bahise burira indege n'umurambo wa Osama bin Laden ajya gupimirwa muri Afghanistan. Basanga koko amaraso na ADN n'ibi byose ni Osama bin Laden wishwe. Nyuma yo gukorerwa imihango yo gushyingurwa cy'Islam, yashyizwe mu ndege y'Abanyamerika ya USS Carl Vinson, maze agishyirwa mu kirere hejuru y'inyanja, bamurikurira mu nyanja amasaha 24 atarashira, nk'uko imihango y'Islam ibigena ko umuntu agomba kuba yashyinguwe. Ibi ngibi Abanyamerika banabikoze kugira ngo hatazagira abayoboke be birirwa muririra kubera ko bari kubona umurambo we. Ni uko operasiyo yagenze. Ndakwibutsa gukora subscribe hari kuri Special TV Show hamwe na RC Rwanda. Tubagezaho amateka y'ibintu bitandukanye, amateka y'ibyamamare, amateka y'abahanzi, politiki ndetse n'ibigezweho.